sesithole nelokhuzana notshwala lo bethu yijuba. Okay. Lo tshwala lobu sibeka la eceleni sebese sibeka nale nkukhu le. Le nkukhu le isimelene imele isimo sakho ukuthi nali ijuba engizonihlambulula ngalo. Oh yeah. Nina bakithi usubambe le nkukhu le usiyalishaya lo khamba uyacela ikhephuka igebu lo khamba lo. So ukuthatha le nkukhu senganigeza ke manje ngelihlambulula. Nina bonke abakithi nina nonke niphethe inhlanhla yami anginazi ukuthi ngiqhamuka ngakuphi abasekhabo ma ngithi njengamanje sihlambulukani ngizonihlanganisa. Nina bekashana kamenzi yaphuza umlazanga ngameva nina bendlodle nophapha ekhanda siyabengelela ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Live TV impande zama-Afrika ke igama lohlelo sikhuluma nani nje sihleli noBaba Gasa soxoxa ngokuthile ke futhi esibona ukuthi kubalekile sekushare nani nizwe nani nifunde bese niyadecide ukuthi ke niyakuthatha noma chu asibingelele Baba Gasa. Siyabingelela kubabukeli be-Black Live TV sibingelele nawo King Sicaba. Futhi asingene nje straight singapholisa maseko abantu bakhuluma kakhulu ngento yebhavu lakho abanye ngihlala nabo bethi King Sicaba siyasebenza kodwa emsebenzini sishalazela engathi asibona amakhulu ngama-promotion abanye bathi sinephandla igcwele ingalo manje sihlabana wendene ngenxa ukuthi siyithe sesinyama akulungi lutho omunye unenkinga nje yokuthi ke kuma relationship akahlali uyangena uyaphuma omunye unayo imali kodwa akazi ukuthi idliwa yini iphela kanjani kungazi ukuthi nje khona into emdlisa yona. So zonke lezi zinto eshoyo ibona ke bezisho kimi usho ukuthi ke mina angisonyanga ngithi ngizoidlulisa lezi zinto kumnikazi wazo kakhulume ngamabhavu la bakhuluma ngawo. Asikhulume ngebhavu baba ibhavu yini? Ibhavu khehla lami yinto amakhubalo emithi asuke ezosetshenziswa ukuthi kwazi ukuthi kuvuleke impilo yomuntu. Oh yeah. Kahle masikhuluma ngebhavu asikhulumi ngesiphakamiso. Yabona lo. Oh yeah, asikhulumi ngesithwalo. Sure. Yabo. Sikhuluma ngento ezovula impilo yomuntu, ezovula inhlanhla yakhe azalwe nawo lo muntu, isipho sakhe. Ngoba umuntu mezokwenza ibhavu kuyenzeka ukuthi uzolenza nje umuntu kade ekhulele ebona enamaphupho omelele. Kodwa utheme ngabe kuya ngokukhula uthotha omunye okwalokho exoxela abantu amaphupho akhe. Yabo uthotha omunye ubenesithunywa ubenemoya. So base beyamvala kwahamba kwakhatheka lawo maphupho. Yabona lona. Uthotha omunye meqhamuka phakathi kwabantu abantu abamjabuleli. Ngisho nginomcimbi ekhaya mawufika abantu abakujabuleli ufana nje nomuntu osuke esetshelwa ngoba uyilunga lomndeni. Oh yeah. Yabona lona. Abanye leyo nto le isuke ibadalelana ukuthi uyasebenza kodwa imali iphelele ezandleni. Yes. Uthole kodwa uyayibona imali ukuthi ayithola yabo. Ukube abanye ozakwabo abaseceleni ngoba uqala lapho ukubona ukuthi imali engiyiholayo engathi ingconywana engathi iningana ubona ozakwenu kukhona into abazenzayo uyayibona lona engisuke nisebenza nawo kodwa ubona thona ayikho inqubekela phambili ngempilo yakho. Omunye uthola mhlawumbe waphonswa into uyabona lona. Into ekwazi ukuthi ivale into zakhe. Yabona omunye uthola bashawe ngesichitho. Yabona ukuthi ngabukhona lutho olulunga la kaGasa ke masokushayisa amabhavu kunokhamba elisuke lihamba nalo ibhavu lo khamba lolu lisuke lifakwe lekhubalo leli ekuthiwa umdlandlovu. Umdlandlovu sodinga lesidingana inyongo yenkukhu. Inyongo yenkukhu ukuthi mangabe ukuthi noma ngabe kuthiwa kunezidalo ezibangayo phezulu komzimba wakho ngoba kuyenzeka ukuthi omunye ngendlela sebemlokhuze esembhedesele ngayo izinto sekunezidalwa la othothi seziyambanga yabona lona. Sesiyabugeza siyamhlambulula simshayisa ibhavu lokuqala siqala ngomlahlisa esihlathini sesiyabuya simshayisa ibhavu lokuqala emfuleni. Yabona lokuzovula ukuthi uzovula inhlanhla eyavalwa ngabantu seyabuya seshaya lesibili ibhavu. Yabona lokugeza ukuthi sengiyageza ke manje ngigeza bonke engihamba nabo abokukhanya abaphethe inhlanhla yami. Yabo bonke akade sebengiflathele ngithi ngiyacela abaphenduke babhenga kumina abaqondene nami hayi ukuthi ubize isibongo. Yabona lesithathu seyasho ukuthi ngisengihlambulula izithunywa sekuba khona amakhubalo ahlukene asuke segezwa ngawo wokuhlambulula izithunywa ukuhlambulula imimoya ukuhlambulula ubudlozi obusuke bukuyena egazini. Sengihlambulula izithunywa sengihlambulula imimoya esegazini. Yabona lo khamba lo lesifoni ilona lelo sohlanganisa ngalo. Yabona lona lo khamba lolu njengoba sesifakile ukhuzana umdlandlovu sesithole nelokhuzana notshwala lo bethu yijuba.
Okay. Lo tshwala lobu sibeka la eceleni sebese sibeka nale nkukhu le. Le nkukhu le imele isimo sakho ukuthi nali ijuba engizonihlambulula ngalo. Oh yeah. Nina bakithi usubambe le nkukhu le usuyalishaya lokho hamba uyacela ikhepha ukuyigebe lokho hamba lolu. So ukuthatha le nkukhu sengiyanigeza ke manje ngiyanihlambulula. Nina bonke abakithi nina nonke niphethe inhlanhla yami anginazi ukuthi ngiqhamuka ngakuphi abasekhabo ma ngithi njengamanje sihlambulukani ngizonihlanganisa yabona ngizobuyisa ubudlozi obusegazini yabona so sekukhishwa inyongo le nkukhu ayinqunywa yabona lo sikwa la eceleni sekukhishwa inyongo kule nkukhu iphila seyithelwa la inyongo yale nkukhu lo khamba so yalishaya sekuthatha lo tshwala besizulu lobu esibekela lejuba sesikuthela la phakathi so yalishaya uyalishaya lo khamba lizobe selikhephuka amagobo uyakhuluma yabona uthi gezekana babehambe ngezimba babehambe ngani ababehambe ngenhlambuluko njengamanje ngiyanihlambulula ke manje ngizonigeza ngizonilanda mawukuthi usuke umuntu osuke uzoya ekhaya emakhaya emafama lolo khamba lolo ugeza ngo-half walo mase kuthi lolo lunye uyalithatha uyanale ekhaya uzofika uchela igceke lonke athi uzohlambulula yonke uyongitshela mina ukuthi yini oyibonile yini kwenzekeni kuhamba kanjani bayobuya abantu bakini bonke ngisho naba sebephenduliwe makuthi khona umuntu okade ganga ngabantu abadala ephehla amanzi amnyama so yabuya senginikeza le nduku yala ekhaya yokuvala amanzi amnyama makuthi bekhona umuntu oganga ngedlozi so yaba soshisa le nduku sovala umnyango ukuthi usuka manje ngiyawavala amanzi amnyama la ekhaya amanzi amnyama angaphinda ngithinte mina ngithi kule ekhaya sengivala amanzi amnyama ke manje ngithi awaphinda ngithinte kala sovala isicaphu ushiya lo muntu uyashunga ngaphandle uthi awadlule la ekhaya le nduku isifake wonke amaphinde emuva ngiyabona lo nto yeah kale ngathi eza lo ephehla ememeza igama lakho uyozwa ngayo uyozwa kuthiwa uphansi uyagula ukhulela ukufa kanti into zakhe zijikile yabo zijikelele yayibona nto izinto zosale sezibe sezihamba kahle kuwena empilweni yakho ngoba sobe siphakamise ini into onayo egazini into esuke iphila kuwena emzimbeni yayibona lo nto manje uma umuntu mhlambe eyibuza nje ehleli lapha ekhaya ukuthi ikhona nezinto noma isikhathi ofuna uzizile after ukwenza leli bhavu noma into yenza namhlanje kusasa ungavuka nje uhambe uyondofela la untofela khona wenza zonke into ofuna ukuzenza khehla lami kuyadingakala ukuzila nje kuyadingakala ukuzile uyabona ngisho uyolanda into yamandla ngisho ulandane ukuzila akumele uthi sohlangana nomuntu osifazana akwayithola imali akwayithola into enhle yabona lonto izinto kade uzilindele yayibona lo into kanjalo kuyazilwa la kaGasa ngoba ingcabe esuke sikushaye zona kunengcabe esuke zihamba la kunengcabe esuke zihamba la kunengcabe esuke zihamba la phezulu kwamashiya kube khona ezihamba la ezincane kube khona ezihamba la esilevini mase kuba ingcabe ezila mase kube ezila mase kube ezila lapho uyazila khehla la yabona lonto uyazila ngoba le ngcabo lesuke sekufake kuzona so kuyingcabo zenhlanhla ingcabo zamandla zokuphakamisa into kuwena egazini ukuthi ukwazi uma wenza izinto senzeke ngibona lo unjalo mkhulu so umuntu ngoba phela abantu bahlala njalo bagcabe uma efika kuwe kubaleka iTivers ukuthi mina kaUGasa ngangagcaba sami ngagcaba into ukuthi ukuze mhlawumbe into umfaka yona engashayisana le esuke isegazini lakhe noma le esumfaka yona unesiqiniseko ukuthi iyayigqiba yonke into esuke isegazini lakhe khehla lami ngisho yabo ufika lapha kaGasa abantu bayazi abantu abaningi mina ngeke ngitshela ukuthi ngikubuze kuqala ngithi khehla lami ikhona into oyifakile emzimbeni ekusebenzelayo yabo ungitshela ukuthi ikhona ukuze khona ngizokwazi ukuthi ngikhiphe kunenduku engisuke ngifuna ukuyikhipha lapho ngoba ngisuke ngizoqala into isiqalo sami nje ukulahlisa iyo into yokuqala leyo yabo so makusuke khona into ekusebenzelayo kunenduku engifuna ukuyikhipha lapho endukweni engizobe ngigeza ngazo ngoba nenduku engisuke ngigeza ngazo so ngizihlanganisa ukhona la yabona lona yabo so kunento ekuvula uyikhipha ekuyiyona ebulala zonke izinto ezisuke zisemzimbeni kuwena yabona moshilo wathi hayi lokhu kuyangisebenzela hayi sibe sesikhipha lo nduku okubulala izinto sesikhipha lo ukuthi hayi silahla nje lemoya lesuke ingalungile yayibona lona into kanjalo sibe sesiyabuya kuyimasu esiyemanzini siyovula inhlanhla yakho hayi uthi sifanele sikubhunyele sithi hayi nayi into inhlanhla hayi ayenziwa lento la kaGasa futhi ngeke ukubone la kaGasa kuthunyelwa noma umuntu onenqakala ehlaza kuthiwa nangu mfana uzohamba uyogeza uthintwa yimini uqobo yayibona lonto nanokuthi into eziningi ngiyazibambela ngoba ngisuke ngifuna ukuthi le golide la kumina ukwazi ukuthi mangikubamba
uzwe nawe ukuthi hayi ngathintwa ngaphila hayi ukuthi ngithumele umuntu hayi futhi ukuthi ngigeze emva kwendle udinga umfula ukuze kukwazi ukuthi into zakho zinyakaze ngeke ngikuthathe futhi ngikusesizibeni esimile ngoba kusuke kuyinto emile kahle kahle hayi wena into zakho ufuna ziqhubeke kusuke kumele umfuleni ohambayo uyabona lona ukuze into zakho zikwazi ukunyakaza simo asiphethe baba siza ukuthi mhlambe leli baba sikhuluma ngalo into enziwa every day into ofuna umuntu arrange ukuthi uzoyenza into enziwa uma kwenze njani kahla lami into eyenziwa umuntu osuke ethi ababugasa ngiyeza ngizovula inhlanhla kodwa uyabhuka futhi uqala ufone emawuza yabona lonto usho ukuthi hayi mkhulu ngiyeza ngosuku oluthize ngizokwenza ibhafu uyabhuka mawuza usho ukuthi hayi mkhulu ngiyeza yabona lonto yabo kodwa into esiyenzayo zonke insuku njoba ngisuke ngisemanzini ngisuke ngenzisa yona indaba amabhavu abantu abasuke bezothatha bezokwenza into ezahlukene yabo unjalo khehla lapha so ngiyangakuzwa ukhuluma ukuthi ubhava imndeni ubhava abantu ngawani sekwenze njani makuthiwa umndeni wonke uzothatha ibhavu kuyenzeka uthola ukuthi abanye umndeni wonke unenkinga eyodwa kunomoya osegcekeni obahluphayo yabona lonto kuyenzeka ukuthi abanye banesinyama uthothi singaphakathi egcekeni into zabo sikwazi ukuthi zilunge kahle kubona bonke abantu bekhaya yabona lonto so labo bantu labo siwe sibageza masithi umndeni basuke bezoza bonke sikwazi ukuthi sibasebenze bonke emkanyekanye yilabo abasobe behlushwa yilo moya okungalungile yabo yenze ukuthi abanye bahlushwa yinto yabalala ekhaya bonke yayibona lona into esuke ifuna ukuthi bakwazi ukuthi bagezwe bonke ukuze mase bebuya bonke kanti mangizothatha uthi ekhaya ngithatha wena wedwa yabona lona ngizogeza wena wedwa mobuya lapha ubuyela komuphi umoya ubuyela kubona futhi yabona lo laba abanye bayaqhubeka nokucindezeleka lento ilula ngoba abantu osuke uhlala nabo ilula ukuthi iphinde ibuye kuwena noma izothi uhlala isikhathi uzube right uzutshela right kodwa ngelinye ilanga uthi uyabona lento siyaqala ngendlela yangena ngayo yabo ngoba lento isuke kuyinto isaphila kulabantu bala ekhaya yabona lona into engcono ukuthi mosukuze umndeni mase senifile nomndeni sanisebenza saqeda seniyabuya lapho sekukhona intelezi enizofika nilokhuze ngaphandle ukubulala izinto ezisuke zingaphakathi egcekeni nemoya esuke ingalungile yabo enizofika nishaye ngaphandle noma nifike manisona umndeni nizofika la kababugasa nanebhakede yabo enizofika ngifake kulona amanzi ngishaye lentelezi le ukuthi ngiyabona ukuthi akuhambi kahle ningiphathele umbese nginishayele lentelezi ngiyikhulumise la ngiyikhulumise senayivala kahle mase nifike egethini senifike nayishana neyikhulumisa sibe seniyachela lonke ekhaya bayazi abantu abaningi ngeke ngibanike yona uthola bahlushwa yizinto uthola abanye bahlushwa amagundane asuke edla yonke into esuke isegcekeni mabechele ngayo kade ngibenzele bafice efile kodwa ngidinga ukuthi ungagcini kanjalo ngokuthi uyicelile wena mina mangisuke ngikwenzela ngikwenzela ngoba usuke ukhulume ngosizi lakho ngibe sengithi hamba uchela ikhaya kodwa kusuke kumele nifike nomndeni yabo sikwazi ukuthi sinenzele yonke le nto lenizolidinga baba asibonga kakhulu isikhathi sakho nokuba nathi nje uxoxe ngalezi zinto ziyasiza kakhulu kwabanye abantu asuke beyidinga befuna ukwazi benemibuzo abanayo basizakala bayakhula kakhulu siyathokoza khehla lami siyabo makukuthi ke ufuna inamba kababugasa naye gijima lapha ezantsi uyayithola uyibizile eqaleni namanje ihlala zikhona njalo uyatholakala every time umfonela kodwa uthi uma into iphuthuma uyacela ukuthi umfonele ungambhalele WhatsApp njengalabantu abona sebese Durban stage bathi size kubabugasa bengazi babhuke uthi bhukani kusenesikhathi nimfonele kusenesikhathi ukuze naye izohlala into zakhe mayithe akekho ezweni lase South Africa mkholweni ngandza kwethu ningagijiminize la bese nithi imali ayikho kusetshenzwa ngemali usho njalo ubabugasa masikhuluma naye mangabe ke use Cape Town use Johannesburg ukhona la eThekwini noma nguphi la ukhona udaba lakho singaxoxa nje sihleli kanje lize liphele siluzo sonke ukufunda abantu onye into ke engifisa ukuyidlulisa le ukuthi sacabanga ukubalekela lento ukuthi sithi abantu abeze nezinkinga sobayise ezinyangeni zibasize mahala ngoba ugcina sengelela nezigebengu sezithi ithunywe iBlack Life kube kungesilona iqiniso cha sakuvala ingane zakwethu akasekho umuntu esemthobela enyangeni sithi ayimsize mahala usuke enyangeni ngokwamandla akho kodwa sinqabile kulale story sakhe mawuthi uhloshwa umkovu uhloshwa isithwalo oza kwiBlack Life solalela sixoxe sizwe ukuthi kuhamba kanjani isale kahle The Black Life TV